Lejela, Utzol Civil, martes 23 de marzo. Tiutzokinoba, Tsokuyapta Mako Oxaske Hospitalobo, Ola Lekukata Rantikanalo, Mon Nayeluyolo, Yanakutukulo, Yetelubeto Bashets Antelukalanti Gubao. Beyomatu andal talamil, Ikiluchupul Hospitalo, Mission Houseville Uhek Abda Ukuchilo Mea. Hetsik Tukaten, Le Pakbank Ohanilo, Lalia Yane, Mausutukilu Nayeluyol Maki. Hachkabete, Tulakal Mak. Hebishel mako chihantak, wawlak mako yang ulak kohanil tiobe, shiko tu seblakil hospital, lekan kahaku chikpahal le kohanil tiobo, hebistun chokwil sasakal, chibalpol, wamatu pahtal chayku yiko. Te hospitalo, yantu mako, kumpahtalu yantalo, yola muyantalulak talamil. Yalukalandalu toh ola yucateco, yete beshan, mauyata mako pakak dile kohanilo, le 26 de marzo tak 11 de abril kutalo, yanuk alaltung, Mishma compata lucatali, tetu noh behil uhalka nabil ukahil progreso, le malecon ukabao, mistum patal yokolmak ichilka nabil. Beshan, yanutak muktal, utak bescuba, umuch kabilo amigos de la salud, te halka nabil lobo, yalucata shanti makobe, mau binodus chochokil, mistum shang, uyandal, utalamiltio, kapatake, uyilal mupaka le kohanil. Yolal pectilo tu betal halachil Mauricio Vila Dosal, tu tantun shang, uhalachil nos luma, sokutustal. Jejelas yapkach vacunao tiawait tio coronavirus waitulumil Yucatán. Tsoku casa lutzabal vacunat tile coronavirus o tiamaco chihan tak tumektan kahilo oshkutskap telo tsokutzabal 23.3%. Junukma 61.3%, Chemash 19.5%, Acanque 60.4%, Chichimila 47.7%, Bukzots 60.3%, San Felipe 100%, Tecash 60.7%, Peto 27.8%, Izamal 21.8%, Aquil 64.4% y Eteltinum 29.8%. Beshan, Tanus Abal Bacunati Mako y an 60 hap de Guamanalti, Tucahilti Simin Telos Ocutzabal 84.8% y Etel Mashkanu 69.4%. Le Bacuna Tusta, Tiamaco Chihantak Tucahilo Tikul Espitak Anasim Progreso Tishkogopil Temosone, Soculatzabal. Ukasale le baku nato nutzabal masho tu tsiptuk aba uyash te chikulilo uhetsma uhalachilulu mil México tu melecho ilik bishkumbetbil. Hebisto kaliko jelo helhek apta kuchilo meya hebashkutz atantale bishubinuchupul hospitalo yetel haitul mako goykosa sansamali. Taktilik imbegla yan 214 juntulul mak tianutunk alano jejelas hospitalilobe. 30.089 mak tsokutohtalu yolo matu chik paltio mishbal mishtupahtalo pakekolek ohanilo. Le Bucamaco va 87% titulaca le marzo tsokupacatio le cohanilo, le tiobe 34.451 juntulul. Besla chik polak 70 mak pakti coronavirus, 53 tukahil ho, ostulek anasin yetel untule baidolit. Kaka tule mashkanu oskus capital tahmek, yetel jujuntule, opichen, panaba, progreso tekash yetel tikul. Y Chile 34.451 mako tsokupacatio le cohanilo, 279 juntulul le tanshitutalo. Chengui tukahil hoi. Tsokuchik pahal 21.409 mak tsokupakati coronavirus taktuk inil 22 de marzo. Letiobetiano 6.101 juntulule tu shamanil 5.725 y tulakenil 2.033 tu chumukil 2.925 tu nojolil y etel 4.625 juntulul tu chikinil ukahil ho. Y Chile soltsi belak tsakohelbi belak kim 11 mako 7 shiboete kantul kolelo ukinilo betiangichil 45 tak 83 jabobe. Yash anchas talamiltio y tel cohanil, yo lo presiono, diabetes yan hachpolocachi, cardiopatía, artritis y te cohanil tu riñono. 10 cachi ti caja tu cahil hoy y tel motule juntul ma quintelo. Sokuchukik 3.722 mako quimic yola le coronavirus. Y chilbuga cohano yano 426 juntulule hets el yanico. Calano, tu shakaltalo mantats tu minus agiahelo umolail toh olal. Mat ubuktio le cohanilo. He visto calico 214 juntulo le maco botic alano un puli hospitale, y este enuhatse tu patico basco no es le shak al betantiobo. Ukinil tu lac le maco tsokopacatio le cohanilo tiang y chilhumpel winal tak 99 jabobe. Uy esa kilo le semáforo voy a cuchic bisque chak ank ayanil. Y este le, he visto cuyala lo, bishanil semáforo y nos abak a holbi le can nupuk 15 kino, bello te lo humpelili kuntal, y este lukinil le kunzak a holbi ujalachil lumil México.